Pa nisam vas ni primijetio da stojite tu. Trenutno ste me ufatili u pripremanju nove epizode za Cinemania Top 5. Ovo je jedan update, novi vezan za Cinemaniju. A radi se o tome da postoji mogućnost da za sljedeći termin nemadnemo pripremljenu epizodu. Zbog čega, pitate se? Sad ću ja vam reći. Radim na jednom projektu, jednoj video prezentaciji jedne firme i sav alat se nalazi u toj firmi. Tako da ne moram transportovati non stop, ima tu softboxova, raznih pomagala oko snimanja, slajdera, stabilizatora i tako dosta tih stvari. Osim kamere, normalno nju uvijek ne ostavljam je nikome. A i ne bi mogao ovo snimiti, ili tako? Tako da nemamo baš uslove da napravimo jednu kvalitetnu epizodu, nemamo ni green screena, tako da malo je back to basics i ovaj vlog. Pokazat ću vam samo s kakvim svjetlom radim. Pravi horor. Mislim, fino je svjetlo ako hoćete, šta ja znam, omalterisat zid ili ofarbat ga. Ali ovo je pravo smiješno. Možda kako iskoristim ovu lampu za osvjetljavanje green screena možda nije loša ideja. Mi ćemo gledati da epizodu ipak izbacimo na vrijeme, znači u sljedeći četvrtak. Eto, tako da znate, mi radimo na Cinemaniji, bez obzira što nemamo sav taj pribor koji nam potreban za snimanje tih epizoda. Trenutno ja radim na epizodi Cinemanija Top 5. Nadam se da vam nisam previše pokazao o čemu se radi, ali valjda niste vidjeli. Tema sljedećeg Cinemanija Top 5, neću vam otkrivati šta je, ali vi ste pomogli u odabiru, samo da vam kažem, sa vašim komentarima, prijedlozima, željama i tako tim followima. Eto, toliko za ovaj put. Nadam se da ćemo se vidjeti u četvrtak, ali ako se ne vidimo, neki drugi dan. I eto, pozdravite kod kuće.